米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。米多尔吉达多苏阿的努嘎瓦斯，我们顺从上帝的话。萨利嘎嘎马布隆平安。马拉兹在吉达阿米拉亚多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。Itmak sakalima atsefang tusapuluh siwa atusir suasa. Cai kaca utatu uren niam ku suar no kawas. Cai ku tatu uren niam ku suar no tamlau saan. 使徒行传第5章29节说：我们必须服从上帝，不是服从人。Salikakaau matumes ko masama-anay afana no nahkar. Ira ko matatulungay ipinangan no misa Kristo ay. Niga, ira ko miriangay to sifana no pangzalay jutlal. Urasa ka, dengan uswar no kawas ko sasafalutuan ita. To saka hapinangaw ita to nafalutuan no kawas. Tak caay kararaw ko rakat no urip ita, amilias to lalan no kawas。世界充斥着各种各样的知识，有些符合基督徒的精神，但也有与圣经的教导相违背。所以，我们思想上帝的话语，使我们明白上帝的心意，好让我们不至于迷失而离开上帝的道。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangao, mangalay kako mituor to suar no miso. Ta pakapilias kako to maan tatiihay no hakar. Maulah kako misafalujo to sifana no miso. Ta masafalo mapaicer ko urip ako. Sinanutan ako ko falujo mitolon. Ta pakatengir kako to ngiha no miso, amikeril to rarakatan no ako。主啊，我愿顺从你的话语，使我远离世上的险恶。我喜爱思想你的教导，使我的生命重新得力。我尽心向你祈祷，使我能够听见你的声音，指引我当走的路。Pakani i tatamaan ngangan nutapang si Yes Kristo mitolon. Amen. Nanay mapalamat no kawas kiso. 愿上帝祝福你，平安。